Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray mi salmini on e oɗo bimbi meɗen. Hande ko mardi le 20 mai 2025 8h05 heure Afrique centrale. Haray musidɓe on yafoto, haray on tigi wayri waɗude audio ko yowndiri e fi oɗo kañottu meɗen, kañottu de solidarité pour la Guinée. Là c'est pour nous, surtout nous les malvoyants. Tawɓe hara ɓe jogi ellaji ka yi'ugol, o kañottuɗo tigi tigi ko laaɓi kon ko fi maɗa. Ɗon andi wi'uɗen buyno mari gite kono na yi'ayɗe, buyno mari noppi kono wona nanayɗi, buyno mari ɓerɗe kono wona taskotoɗe. Ɓe immoto ɓe haɓa nafa maɓɓe on, ɓe immoto ɓe haɓa moƴƴere maɓɓe nden jango. Ko sa'a ɓe gayni lancutude o ɓe anda non ɓe perdi, ɓe wi'a non yo ɓe reparu tawa woni trop tard, laawike. Hunde fof hunde se anda fi muɗum lando, si tawi woni a humpitaka deƴƴu fi muɗum, no anda tagaɗo mo ala ella o ala, mais yo Allah dandu ella ma on feƴƴitude ha ɓura moƴƴere maɗa nden. Haray a jukkiri ka ñaamo. Musidɓe julɓe, o kañotde solidarité mo sutiɗon ɗo, ndo fala yimɓe ɓe yo hoolo o kañattu. Sa hoolike ko jokka kon, a hooloto jokkuɓe ɓe. Ko so tawi woni ko jokkuɓe ɓen hooliɗa ko heewi kon, ñande go a yi'oyay ella e ko jokka kon. Par ce que min miɗo wawi mayde, miɗo wawi yahude, miɗo wawi nawnude mi ronkita. Si ko min hoolino ɗa liɓay gollal ngal. Kono si tawi an kadi a immike a dariki a wi'i ko ko eɓɓaɗo pellet marsay, woni ko ɓe eɓɓuɓe ɗo marsinoyi, woni si ko woɓɓe goo artoy remplace ɓe. On andi hiɗen jogi ellaji jani, ellaji meɗen ɗin hiɗen mari yimɓe buyi kala ko memmini ma kala ko memmina, si ɗum wattaka e korum, watta beɗo ɗon mawira lincum danehum, ɓe ari ɓe hiwra go iɓe habbitade bimbire go o wetay ɓe immoɓe sabota ɓe aikina, sabu honɗum ɓe tawaka, ɓe hollitaka, surtout si ɓe tawi hucciti koye ɓe immo ɓe haɓa. Joni yimɓe men ɓe wawi ɗum, ɓe neeɓi e ɗum, ɓe darotako ɓe itta ko falli ɓe kon, ɓe sakkita ko faalaɓe sakkade kon, ko daragol haɓa musidɗo mum wona kontor neɗɗo mum, safe wi'a ko fondi wo ko ɗum ɗon woni gonga, ko hedditi kon ko yimɓe ɓen jokki kon fof ko mere. En selay ɗum, en accay haɓidirgol hakkundeji meɗen, en accay si en laatoto neɗɗo, en accay hollidirgol hakkunde men gorguji. Yimɓe si tawi ko kamɓe wona haɓede, hiɓe haɓude hakkundeji maɓɓe, haray ɓe fowtini haɓa e ɓeɓe ɓen. O kañotde solidarité wano nanirɗen non, e wano humpitorɗen non, vraiment espoir men on hande ko heewi kon ko ɗo ɓuri heddade. Si ɗum ɗo yani haray hulɓinanike en. Mi arta fi yimɓe jokkuɓe ɗum ɗo ɓen, par ce que tagaɗo haray alamo ala ella, alamo ala gaño bonnowo inde. Ɗo gasa min o wonɗo wowlde ɗo no wodi hooliɓe lan, no wodi hutiɓe lan, nanay ɓe yewtireji am. Kono yomi wakkilo tawa ko hutiɓe lan ɓen ɓuri lo'ude dini hooliɓe lan ɓen. Goɗɗo de goɗɗo no portese o teddine, ko an adoto waɗande ɗum hoorema, hollaji yimɓe ɓen hiɓe mari teddungal, ko kamɓe woni goɗɗo wona an. Hara ƴettali hoore maɗa classe ha hoore ma e qualité go'o e noneji go'o, ha tawata hande kadi ɓe ittima e yimɓe ɓen, ɓe waɗima ko a malaikajo, ha ɓe waɗima safe ka ɓe qualifiata ma ɗon, mais ɓe yurnitoyo nder ɓe tawa konko ɓe on ɗaɓɓude wona ɗum wonton. Tagaɗo fo wattanay hakkille, waɗa hakkille e kala ko watta kon. Wota on ndaaru kadi aikinoɓe ɓen fi o kañot, ta on ndaaru bonnoɓe ɓen, ɓen ko haaju mum woni bonnude, wallahi.
menen men haajaka e ɗum no gasa on ɗuuɗali nande ɓe moɓi ɓe ɗo fuu hino woodi ɓe ɓe bonni no gasa ko yimɓe ɓe ɓe darani ɓe walliti wooda par ce que non tagaɗo ɓe wi ko e nder yaadu maɗa ɗum feggotoɗa si barmi heɓike mum kadi o nyawdo mo wawi nyawdade si tawi koyngal ngal taƴali wakkilo ɗen si en feggike kato ɗen no ɗum nyawdora sella heña hara wona e yanyu barme on feggande nden karan hewtirten ka fokkituɗen ton ɓeyden hentinde laawi men ɗin kadi moƴƴa hara en hulali ayɓe ɓen wota hulu wowlede hulu tawrede sa wi yimɓe ɓe tawɗa hadaf ma e mum wona gotum wona on immande wotere wona on joɗande wotere ɓen ko critikatama yennama pibliyama henga photoji ma sa wi a hulay ɗum an a darantako gonga par ce que daraninoɓe gonga l'injustice dariɓe contre ɗum ɓen wi ko ma gonga tabita e yiwnuɓe fuu maɓɓe ko honto ɓe rewna e ko honto ɓe rewi ila e karamokoɓe diina heɓi e annabaɓe ka hoore leydi ko honto ɓe gerda e yimɓe maɓɓe ɓen acci e tooñe jokke lawol e hino soobe ko gonga tabitata ko honto ɓe rewna annon sa wi a daroto fi ɗum ɗon daɗa hisa hara a rewnaka ka ɓen ɗon rewi andi ko fenande jokkuɗa ko mere kono wakkilo si yimɓe ɓen no wowlude andu na wowloɓe woni ɗaɓɓitude ko leyiɓe ɓe woni yurnitade konko wona wowlede ko gonga wakkiloɗa hara ɓen ɗon hawrodirali e ko wona wowlede ko ndu ko yimɓe ɓen jeeyi kon kadi ko renagol e mum hara himmanali himmirali waɗa ɗum gollal personnel safe ko falɗa o ko ɗum huwata non si jama on ɗaɓɓiti jawdi mum ndin jonnima rew laawi ɗin fo katoɗa no ndi hiwora haysi wonkin makin sorti e nder mum ko kalseji jama on yo daɗu si tawi Allah ñaawi a waɗaniɓe gollal ngal ko ɗum ɓe ɗaɓɓuno sina ɗum ɓe taway ka woni ɗon artuɓe o en torki Allah yo Allah ɓantu en yo Allah folin en yo Allah darjin en acce yawodirgol kala yo jokku ko jokki fi Allah ñande go'o no gasa en fottoyay tawa kala no ardi e buy hawtite wona buy hara wona keri hummakun tun e kimpa hummakun hewtiduɗa e mum no gasa woɓɓe no arde bil désert kala ka keri hunkun e kimpa hunkun ronki piluwal ngal rewa e feƴƴa kala ka tawi ko golle kimpa e keri ɗum kadi waɗa e golle mum ɗen ko noon ko fawqal fawqi hara eɗen tori julɓe ɓen weev no woodi kañot hino wooda hiɗen andi ɗum ɗon numéroji ɗin hiɗi wooda mi jantoɗi ɗo numéro Sénégal weev no e makko orange no e makko fo muɗum plus 221 78 804 92 75 oɗo ko numéro Sénégal wono andirɗa noon a neldira e musidɓe maɗa ɓen kaalise ina wawi bugorde ni kadi kala mo tawɗa kaɗɗa hooli addanamo message on ka privé fiyo ɓe yayi'u menen fo kala hendiɗo message weɓitana heddiɓe ɓe haray ardi ni e hino ko hewtilankon ka privé weltano jommum du'anomo ko woni mo weltorande du'anomo wona a okkumo a okkamo ko hoorema waɗanɗa kono ɓa anditi fi hoorema woɓɓe kadi heɓoray nafa moggo maɗa ɗon Orange Money Guinée on plus 224 625 84 21 55 numéro Orange Money Guinée kala ko liɓaɗo kadi no hewtude ka duwa ɗon teddungal e mon numéro Côte d'Ivoire Orange Money plus 225 07 00 15 45 72 oui Côte d'Ivoire Congo Brazzaville Orange Money plus 242 50 81 16 11 yandi en torondiri en jejindiri wakkilo ɗen numéro Angola plus 244 929 74 23 26
ɗe ɗo o kala ka wonɗa e aduna on, Europe, Amérique, fewndo ɗo, Asie, Afrique, no woniri wo no woniri, no neldirta noon famille on hiɗa wawi bugorde ni e ɗe ɗo feƴƴay. hara ɗaɓɓali détail ji ɗuɗuɗi ha, par ce que woɓɓe kannoti ɓe waɗi semmil ɓe ñamay kadi semmil e haala e ɗin ɗi ɓe waɗi ɓe tefa ɓe kunu ko aranno. Jama on noon ɗaynama ayi sonjike ɓittike waɗi piiji boyi tawi ko haala kam ɓuri ɗuɗude. Kono inchallahu ta'ala en fowtoroɗen Allah yo Allah sembinan en ɗum. Jama on no notade seeɗa seeɗa, jama on yawanaka, kono eɗen faala ko ɓurini, en faala ko ɓurini. Yande memmine ko waɗuɗa kon toroɗa Allah, kadi Allah yo nafu an tigi toroɗa Allah deyɗa itta kalse on anniyoɗa ko fi leydi maɗa ndin, ko fi communauté maɗa on wonɗa waɗirde ɗum ɗo. En wota Allah fuynu hikkiɓe ɓe yeeso, yo Allah moƴƴin fiyake maɓɓe ɗen, Allah waɗa ɓe gaynoɓe haaju. Aray inde anden Alpha Oumar Bari, on jarama.